Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Ka United 11 kalayo ra ya kanam job da ka penlim no da khandai pusauron ha ka jingya kon persya ya ka kanhun ya kai Khalsa Warriors ha ka Super Division balapanlong da Shillong Cricket Association. Ka Khalsa Warriors ka bala job ya ka jingya kenting pisa kala kam try ban kawang bol nengkong bat ailat ya ka United 11 ban tiet nengkong ha ka ba kalala ban kamai laispa akhat lairon nagi laipusan over. Ka Khalsa Warriors ka balahap ban be ya kani ka thong balabu da ka United 11 kalala ban kamai ron tang arspa khat khandai nagi laipusan over.